ukuthi kanjani bebangaka abantu abenza amavidiyo. So mina ngithi kuwena baningi abantu abenza amavidiyo futhi khona nabantu mhlawumbe abalinganisele esikaleni sabantu abawu-3 abamantombazane abenze amavidiyo baze bawafaka isithombe sami. Yebo wena uyenzile ividiyo ngizwile ngayo mokhumbula I think ngashiya ulike laphaya awusifakanga isithombe sami. Kunabantu abamantombazane njengami abenze amavidiyo abahlala khona futhi eThekwini. So ividiyo ngiyidilithe ngoba ngithe uma ngiphosta ividiyo amakhomenti kunomuntu nje okhomentile wathi uMambovu angazi kanjani njani, ngayidilitha leyo vidiyo leyo ngoba angifuni kuthiwe sengilwa noMambovu. Angikaze ngize ngicabange, angikaze futhi ngize ngicabanga ukuthi ngizokwenza ividiyo ngosibanibani. So about leya vidiyo leyana beyingazile kuwena and ithe uma ifaka igama lakho ngayidilitha futhi ngoba bengibona ukuthi izongibizela okunye futhi kukhuluma okungaphezulu. Wethamara bemnyama ngaki? I'm 25. Uyakwazi ukuma one day eduze wayo yonke lento ekhulumayo? Le mayelana ne-content yona yonke nje. Yonke into esiyikhulumile ngelinye ilanga uyakwazi ukuma eduze wayo? Khona amanye engeke ngize ngikwazi ukuwamela mhlawumbe asazongifica esengikukhulumile kusazongifica. So ikusasa ngoba debesho nje bethi awulazi. Uhlala lapha? Ngihlala eGoli.